Okay. Chluich sin beagan Resident Evil as the initial sin dul chuig beagan Fall Guys. Or ai. Cha nuúnig gá tilig na leir a híte a chásceir Resident Evil bheit díach fate rá ecolach. Smar sin as dul chuig beagan Fall Guys. Fall Guys rai a ga a hawn inis written level an ure, character an ure agus Joe Sparse. Chluiche sin trauma ha. Well, we sin eicla rút nach achcha siú étar a bhí chur críoch ar Resident Evil seach agus táisce Fall Guys. Hannig spech mór is duine agus bha cho fuamal agus chuisce cho mór ar a mistake á Resident Evil chuí. Ach inis tá sin dul chluiche Fall Guys bicú sin thuachta agus prídi si múirta nach éilteil. Ha mí a bhí chluiche tilig Squadrons na sin ar a bhí dul go má agus bharcha sin ha míon dúil Switch ein. So bí sin spársam. A hult an jelle is a good the brine drasta. Oh, find me an Xbox oud, find me a PlayStation oud. So wish maar. Jo wie een 10 jaar a hanike maag a hugh maar keer bliere. Shinne jo wish. Right. Well guys, show engine level an ude. I guess you could a character an ude could Right. Joshin. Whoops. Woohoo. Skanya. Right. Hij het shot daarop. Ik zie het ver heel god daarop. Ach, darne you. Daarop. Right. Ha. Hi. Ha. Ik weet je graag en ik zie het treppen hem hier shiny anyway. So ik zie het. Weer vier ging. Wof. Het gaat als een gelijk. Oh. Ach, go percussion. Cash jaar. Right, Shoshi in a hitching and the charms engine. Yes. Shinak there. Scania. A shaw fat in a shard. No Resident Evil. Chan míon dúil hísin a chan míon dúil streamí anú an nátheachcin in áte sin mí dúil an sin a video in eile mú chéhir minute sin a gait I chrúachach mar a rain mí san na gemichin a haí hín anna fichit mar go buch. So sin na mín dúil video mí an gemichin ailt agus an nuair sin bí mías na heilte well chabúir dé seo. Agus written eile is fare mar go big ha mi an dúil an lá a hiic Assassin's Creed Valhalla amach nes mi dúil go ré jamarst sin jamarst jéchel lá gen táin ha mi dúil sinnachlich son gut joochrap úne stocha mú gan na 3 uur in a híte. Dúach san sealig a thuirst do réine ar Valhalla. Ha mór an a Jenniferis. A mis Jenniferis get nach chéimni talte le Ubisoft agus gan mór an daine talte le Ubisoft leis sé dalamach go dal an a hinnach agus cúteach gan an éach game seo. Cúteach an néachcin mú company in gemichin is cíteach gom fachcasú drach néach mí ein CD Projekt Red agus na iad an a genu drasta le cúte daine achgasan a gopur siadíach uair gach lá agus ha cúteach go bhí gopur mar sin bhó dáhíle san díach a ddíach hascráthal. Is mar sin ha sinnéad cean cyberpunk a bhílig á beán, so chan mí an dúil sin ein
caran I bhómit I amach go go fáim mí ag amar chadacin is go nuair nach heile búlach cá úr go go fáim mí caran príón de neirut go mar sin is at ar chaine mír san taith go thirseid me dul dhéanú caran dalamach mar sin agus sin mar ha mí ferach go míon Assassin's Creed cuiteach sé ddíach go dúirmí is go pre-order is mar sin ha acham ciú cimid fanna go réad nach do héitiú sin chanéal sca agus sam a charid chod chanéal sca agus sam íoch go charid héitiú siús an taobh seo chaneamh sin te go bhaidir cíideach go seo Jerry is scíal ar seán skippa garam right úsa stachin agus úsa okay right féimi sin rutan na gait fan skippa buia sin na haí a san Janu a sead ha tuigh sa cáachcha mar sin skit chanéimiata bhó sin dal bheith good jiggles of me shit a machlain. Hello idiot Chris the Catalyst good job ma feichking sin bhasin Cluiche Resident Evil seach ach inis sin the Cluiche Fall Guys or Resident Evil seach raw icolach fatar icolach right Kyle sin an hin so tá sin the ist ach ai a bharach gur sin tína game cin well ha mín dú switch ein so ha mí déanna fiúr cuitin na game cin sin a chluich Ring Fit Adventure Animal Crossing Breath of the Wild ha mí cuiteach go módar an Hades a chluich an tuavis gine amach Hades a drásta so mí sé déanna fiúr sin a chluich a bharach gur sin ha mí chluiche mór an D&D an drásta gach fesgur dánig Cluiche ha mí tarsna na Cluiche ar an nacham trá ifrin so a sin cartarm gomód agus de dánig seo hín bí carna an fermi dhéireh mis sin neo chuú a fer móra go go bí an éile asé seo ach de dánig ha min dú go sin an game far a vís at Karen a naid bhód mar go beh is cuiteach ha mí ddíach ar a bhí a gúlach ar san bahan an áran go bhfuil míad bhrín míon mutha ach taketas le leomsa agus le Rengarg van chat le Seamus hain de hain agus cuiteach le Mariana nich Gúrach agus le Nick Turner cuiteach agus sin I déanú caran had sé céthir seach ganin caran atáist becan cóirde agus íoch stúrich go daine a bhí gan brasnacha go árain I scríbh sa Gàidhlig so má uacu anna árain Gàidhlig agus an scríigh fáling go bóra mar a bhíh dúla bh ach so bhí gopur ar sin agus so ha mí dúil go bhí sin go má go bhfuil dalá go feisce Jerry go ríos sin féad an confirmation mar go beh agus ha a chuúla caltrain go drástal is go bhfuil I bhádéir mar a bhíh dúd agus cuiteach ha mí ddíach a céidir ar a bhád agus na programin agus ru mar sin nach hainánach bhí man sin anna murará Genius COVID an ag in áma seo bhín hain an inúnis
well ag an am seo gote go sein as a chuarpis na cáisian ach leis na chéil seo mí Cluiche gabhígad sa flat acham níos dé necha seo á a chréis mí go bhfuil le necha seo a Cluich tíach go séú státa so sin na bhí dá rilí ha mí cuiteach tá go a bhí léveh so thuair mí taiich ha mí goparid etar hengachíon de bhartach Edwin Morgan na sta hena Gàidhlig mar sin ha mí mar a bhíh dúil it bhí léveh tar Edwin Morgan ach cuiteach díach chuir mí an tetar hengachu úd ar Beowulf chuid go bhfuil si bhéad éicins na néochtainna ha ar le má goice seo ha míad mú trícha tú le go léh ag níra seo sa cartar an gláán ha go má beáhall agus ha ddíireach má éicin is go etar hengachaíon etarhealachte ruútan etarhealachte is daine i déanú an gennne ruútan na haid ce an beachgan is bionú go thuirseáir san Ràith D&D a chluich anna ifrin se bhí i léveh an tetar hengachu ag Kieran Carson ar an Inferno ag Dante agus ha mí cúteach ar san an tetar hengachu ag Alistair Gray nach mar an léoch well Kieran Carson nach mar an cúteach go níist mus sin so íach cúteach comá ach ai so hí sin right trank right J hedal right thuir seo ne seo a trank sin yep nope tíú agus a ruút nach tal mí na ruúna seo sé go bhfuil féime go dáráis gantá seach gin gá achcha mar go bug chané díireach gannéad deireh well a ceanta sin ha mí tuitims le goite na chéil fér deireh ann agus go bhfuil mí sé díireach donna iad right okay seo sin seo hí ha okay right seo sin na cur cear mí a charit scanne okay seo sin well woohoo okidoki right fé sin moment agus a díist agus níist agus a níist seo bhaisc scanne sin na saiscin a bheit mí an dáchas sin ar bhí dal ana heach ha mí díireach chatáil sin nach mí Cluiche Resident Evil seach díireach cuiteam ar a thucail bhuam chu rá mí dul go bhíh chuáilach sin agus chu a fiús chaníoch mí ris an neoinicolach sé díireach fés a bhí achcha go bhfuile dul a bhí ann haimad anna Dead by Daylight nuair a chluisin sin deachcinn seo chaid chará chá donna nuair a dheoigh chuite cin tú agus nuair a chudagat is go thuc go ruta bheith donna sé did bhar brim an cuairt agus chráiscad chará agus man chráiscad cún a héiteigh eiceil a churáist mat go bich ach seo sin henne seo bulacha eiceilach sanne sin na cíalchaigh na heile eiceilachíte a chaine le bulach cha eiceilach ba sin feis ok díireach bíglích rabi bíglích sin ok glích okidoki seachad ar an neoine seo
Scanio. Agus. Lame. Agus. Shin. Agus. Oh, oh. Can you show me? Lame. Okay. Sean shot. And the shot. Okay. Oh, Chris Doki. Okay. Dal cash killed. Dal cash killed. Dal cash killed. Right. I guess Hanyal could you can Jita Fehu it Federation or some Ula could, yeah? Oh, okay. Scania. Okay. Oh, God. Hurt. Okay. Yep. 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 Okay. Shot all cash you got. I saw Hamas ha Ergolga as a game has a vein of game has a riv. So I show man. Okay. Okay, Russian. Glich. Nyoshin. Oh, okay. Oh no. Oh, let me fast. Duly Meister as to would you Hanyal me giri if he animal as Nyamir son look lent in a Hanok. Hanyal me dollar bunting your chal. Kind of suspicious how I could have such attack him. Dang. Okay, well, Faki Shincha, or can you miss it? Missed.